Počutivani građani na Kumanovo, dobar den, ako možda kažeme posle ona sinoćna havarija, jedan loš noć, da kažeme dobar den, međutim se nadam samo na vas, vi koji ste dobronamernici, koji dojdovte denecka tuka, da go izrazite svoje trevolke i nezadovoljstvo od ona što saka da se napravi scenarij u Republika Makedonija. Dozvolite mi, otporim da mi se zablagodaram na sitevije, koji imate dobles u ovije teški vremenja, da se trznete i da napravite golema pobjeda u Kumanovo. Blagodaram na site, vidiki ja su gradonačelnik na site u Kumanovo, su bilo tako i kao ostaram tako, te su umotirali u Kumanovo i nijedan moment u 8 godini nemam napišeno nešto kako ovije delovište se slučuva. Čiji glasovi se, kakvi glasovi se, to je nešto što je nezapomljivo po istorijata na Makedonija. Ovo Makedonija, a predsjedno Kumanovo koja je multietnička, glasovite se site jednakvi i tije treba da ih počituvame. I kade će bidat odredeni tije glasi, da odlučuva samo glasočati, voljata ne glasačite. To saka da bi je Zeman. Voljata na narod, saka da je Zeman. To je njivnata ideja, biliki. Pogledajte što se slučuva ovih denovi. Posle euforija tako je gifati, što neka minimalna razlika, go prvi od krug KDB-a redistribuirani na 16.000 glasa, na drugi kandidati, se napravi izborni proces na 7. i se pokaža koji go saka Kumanovo, koji rabotal za Kumanovo, koji ima građanski koncept za Kumanovo i koji ima vizija za Kumanovo. To njih se dopadna i eve ovčera. 60 luge privedeni na informativni razgovori. Sada, pod navodnici, dokažat nekakav si falsifikat. Pa kako falsifikat Zoran Damjanovski ova soba na 16 kvadrati i samo ta institucija protiv državata, kada je institucije te državata kompletno beja vključeni. Izbiračkite komisiji se državni službenici koji gi oni postavuva. Člena izbiračka komisija isto taka člen od jedna partija. I site institucije na sistemu tako što su МВР koji toj den site glasačke mjesta i beše monitorirala. Pa kako je možel Zoran Damjanovski da gi napravi falsifikat? Pa ja ne sam baron Mihauzi ili nekoj budini so čarovni raboti da se služam za da gi vrezam natre i da gi napravim falsifikat. Svega, ne se radi tako da go opravdat porazot pred svoje točenstvo, pred svojite lideri podnesuva, zamislite, 30 prigovora bez nijedna zabeleška po zapisnik. Što nije zapomenuto o pluralizmu na Republika Makedonija. Vika će se luge davat naredba da otvorat izbirački kutiji bez nalog od njih. Znači, mimo site proceduri i izbirački te zakoni se služa da dokaže nešto što je imaginacija. Evo gi poračuvam, koji su jaz i od kakva pozicija su možel po 128 izbiračkih mesta da vleguvam neprimeteno od izbiračkata komisiji da zakružuvam ničije. To ne je možno, drugari. Međutim, saka da napravi scenariju, saka da ne skarat, saka da napravi etnička raspodelba, saka da napravi konflikt. Evo tuka i poračuvam, nema da bi projde to u Kumanovo. Kumanovo je multietnički grad. Kumanovo je grad na građanima Kumanovo. Svite jednaki prava. Kumanovo tako treba da žive. Kumanovo treba da bude primjer za Republika Makedonija. Če se borime za da dokažeme istiната i pravdata. Ja stojam na Božjata pravda, stojam na pravda na narodot, zajedno su vas ki uspijeme i ki odbranime Kumanovo. Kumanovo je naše, Kumanovo našето srca. Da ste živi i zdravi. Благодарам što dođete do ova vreme, na dožnjivo vreme, da danete počet, da danete doprinos do borba za demokratijata. Demokratijata, kako što kaže jedan od bivšite ambasadorima Republika Makedonija, poneka se kopa po Makedonija. Dajte da je odbranime, vidiki samo tuka je zrakna nadešta, neko tuka ke počne stvaranje i rušenje nova vlast i stvaranje na jedna nova Makedonija. Makedonija u kojoj ke vlade pravoto, ke vlade slobodata, demokratijata, ke vlade gordo i od čovek makedonski. Da ste živi i zdravi, site vije Kumanovci, site vije ke mislite dobro na Makedonija, na Kumanovo, na vašite etnički zajednici, da se i branime našite razliki, a da živimo zajedno kako što dolikova na seboj god građani. Da ste živi i zdravi, pobjeda za Kumanovo! Kumanovo
i da vidimo sproteni zajedno i da go branimo Kumanovo. Utre, po pogodan broj, tuka, na isto mjesto, će pokažeme i dokažeme kako se brani gol na Kumanovo. Da ste živi i zdravi, utre, moj 11 časov, ponovo tu.